Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Beograd će 25. i 26. aprila biti domaćin 8. po redu Međunarodnog sajma nekretnina i investicija Bel Re, koji je jedinstveni sajam takve vrste u regionu. Na sajmu mogu da se čuju informacije o stranim investitorima zainteresovanim za ulaganje u Srbiju, ali i više o tome sa našim gostima, Dušicom Gaković, osnivačicom sajma, i Zoranom Kalabićem, partnerom i direktorom Era Real Estate. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dušice, ko će sve od izlagača biti prisutan na sajmu? Izlagači su najveći investitor u regionu, odnosno kompanija koja ima najveći portofolio nekretnina u regionu, koja se prvi put predstavlja na Bel Reu, što je nama izuzetno drago. To je Cepter Group, odnosno deo Cepter Grupa, Cepter Real Estate. Zatim, najveći graditelj u regionu, odnosno jedna od najvećih graditeljskih firmi, a to je Napred, koja ima preko 600 zaposlenih i koja je jedan od najvećih akcionara Energoprojekta i koja mnogo gradi u inostranstvu. Neymar V, Prospering Foreign Investments, kompanija koja je specijalizovana za pružanje usluga stranim investitorima kada dođu u Srbiju i kada im je potrebna pomoć oko plasiranja njihovih investicija. Zatim Tuš, jedna od najvećih slovenačkih maloprodajnih lanaca, to je u stvari kao Mercator, samo su malo manji od Mercatora. Oni imaju mnogo lokacija u Srbiji koje će ponuditi za partnere, za izgradnju tržnih centara i magacinskih prostora poslovnih zgrada. I koliko možemo da zaključimo, cilj ovog sajma je da što više privuče stranih investitora u Srbiju. Da, to je ono što nam je zapravo najpotrebnije. Da. Privlačenje stranih investitora gde na jednom mestu mogu da dobiju sve informacije o tome kako da investiraju u Srbiji. Znači da već posle sajma napravimo neke nove, dobre ugovore, da sklopimo dobre kontakte, napravimo nove projekte i da gradimo Srbiju. Znači to je cilj sajma, da gradimo. Da, vi ste to prepoznali. Da sam i htjela da vas pitam kako ste uopšte došli na ideju s obzirom da ste osnivač ovakvog sajma. 2004. godine ja sam radila u kompaniji koja je razvijala poslovni centar Ušće, znači jedna od prvih poslovnih zgrada u Beogradu, i tom prilikom sam imala mogućnost da gostujem na jednom veoma prestižnom ovakvom sajmu u Kanu, koji se održava svake godine u martu, zove se MIPIM, ima 20.000 učesnika i ulaznice, nećete verovati, 1.500 evra. Ali... Nije valjda kod nas. Ne, nije kod nas. Je ulaz potpuno simboličan, upravo zato što mi želimo da privučemo što više posetilaca i da se pozicioniramo na mapi ovakvih sajmova u ovom delu Evrope. Šta dobijate za tu ulaznicu, to mene sam... Da, za 1.500 evra dobijete to da zapravo komunicirate samo sa onima koji donose odluke. Znači, nema pričanja, nema gubljenja vremena sa onima koji nemaju novca za investiranje. Znači, komunicirate i imate mogućnost da gradite kontakte samo sa onima koji su tu došli da odluče, da istraže tržište i da odluče gde će plasirati kapital svojih ulagača. To su uglavnom investicioni fondovi, velike banke, ljudi koji traže, menadžeri i direktori velikih kompanija koji traže nove destinacije za pravljenje profita. Zoran, s obzirom da vi živite u Austriji i već 4 godine dobijete priznanje da ste prvi u Austriji, da vaša agencija je među prve 3 u Evropi, ja moram onako da spitam, nisam platila tu ulaznicu, ali sad da iskoristimo priliku. U kakve projekte je najbolje ulagati u našu zemlju? Pa upravo ovo što je Dušica napomenula, znači mi po prvi put se pojavljamo na ovom sajmu nekretnina i dolazim s jednim timom od 25 stručnjaka, znači među kojima je veći broj investitora, i mi smo već u pregovorima, znači sa firmom Napred sa kojom ulazimo u uže projekte ovde izgradnje, kako ovde, tako i na teritoriji Srbije, i to će biti rezidencijalne nekretnine, ali tako, za stanove manjeg obima i na dobrim lokacijama širom Srbije. Dobro, dakle, postoji to interesovanje naših privrednika da investiraju nekretnine u Austriji? Naših privrednika mislite iz Austrije? Da. Pa, verovatno da postoji. Mi nastupamo, znači, kao jedna velika agencija, znači, evropska, i u tom smislu dovodimo naše partnere, znači, strane investitore. Da ulažu ovde kod nas. A šta savjetujete našim ljudima odavde? Da li treba da ulažu u inostranstvu ili da ulažu ovde upravo kod nas? Da li njima savjetujete isto to? Tako je, mi ćemo upravo na ovom sajmu ponuditi model koji je jedinstven do sada, znači gde ćemo ponuditi našim građevinskim firmama i preduzećima da se nametnu tržištu Austrije i da gradimo gore, tako, da se širimo, da pokazujemo kako mi znamo lepo to da radimo, i taj program je veoma dobar i
pozivamo ovom prilikom sve građanske ozbiljne firme da nas posjete na sajmu 25. i 26. i da se upoznaju sa našim programima koji su zaista jedinstveni i donose dobre rezultate i ozbiljan profit. Kupovina nekretnina u vreme krize najbolja investicija. To je vaša izjava. Tako je. Zašto je to tako? Zato što nekretnine uvijek imaju svoju vrednost i uvijek samo, znači, skaču i svake godine sve više i više. Mi smo, na primjer, od 2002. godine pa do sada u nekim delovima Beča imali skok do 80%. Što nijedna banka ne može da mi da rendite na osnovu novca koji budem uložio ili na berzi u akcijama. Tako da je to siguran vid ulaganja. Ko ima zapravo sada novce da kupi neku nekretninu, to bi bilo da odlična investicija. Da, ali i zato postoje banke koje to povoljno financiraju. Mogu mi dobiti kredite od banke danas. Vam treba sve i svašta od papira. Ali dobro, u svakom slučaju, naravno, pozivamo sve naše gledalce 25. i 26. aprila dođu na sajam nekretnina. Hvala puno što ste bili naši gosti. Hvala vam. U 9 sati i 50 minuta sledi izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima.